Заказчикке кимди ойлойсуз? Эми заказчик менен сурадым алардан, силер кимге добуш бердиңер, эмне мынча уюп атасыңар? Точно менин шайлоочуларым эмес да. Уткан партиялар, биздин партиялар дейт, жаштар дейт, жаңылар дейт, ушулардын заманы келди дейт. Мынан уюшулуп келишти, автобустар менен келишти, топурап кетишти. Эми алар коркуттук деди, коркуткан жок. Садыр Жапаровдун авторитетин кетиришти. Анын шайлоосуна элдин ишенимин кетирди. Эгерде силер тааныбасаңар, биз уруп сабап жүрүп болсо дагы шайлоонун жыйынтыгын таанытабыз деп жатчы. Ушул шайлоо, ушул шайлоонун жыйынтыгы. Эгерде Садыр Жапаров репутациясын калыбына келтирем десе, анда булар издеп табыш керек. Абдан катуу жасалат. Мына кече жакында эл ынтымагы деген мындан 15 күн камашты. Мамлекеттик төңкөрүш кылат. А бүгүнкү келген бандиттер, эми анын башка айтылат. Бул мамлекеттик стройду, мамлекет түзүлүштүн конституциялык негиздерине сок куруп атышат. Шайлоосу жок эле, күч менен моюн баштырып, моюн илдетип туруп, биз коркутуу жол менен Кыргызстанды башкарабыз. Мынакей бийликти басып алуу деген. Биз жана эл ынтымагынын балдары эмнеге камалганын билбейбиз. А бул жерде айдан ачык келип, бийликти басып алабыз деп атат. Коркутуп алабыз деп атат. Баш ийдирип алабыз деп атат. Тикебайын саласак, коркутсак, калгандары жөн эле кынк кетпей отуруп калат деп атат. Менин оюмча, Кыргызстанда менден башка да азаматтар бар. Мен жок кылып, тоого урдап чыгып, өлтүрүп, көмүп койгон күндө деле булар жыргап кетпейт. Булардын күнү мындан да тез. Булардын ушул кезге чейинки жасаган иштерине бул дагы тиги күнөөлөрдүн үстүнө күнөө болуп кошулмак. Мынакей сабатсыз адамдардын сабатсыз башкалыгы. Адамды мындай тиги зордук зомбулук менен саясий көз карашынан баш тартпырабыз деп. Шайлоонун жыйынтыгы бүт элек. Бет мен сага звонок кылдым го. Азыр келем деп. Ошондон кийин эле мындай бастык кирип келип калышты. Камера бардан бери. Ооба, анысы бар. Анан эми Садыр Жапаров буларды табыш керек. Для него это вопрос чести. Для него вопрос политического выживания. Мен ушинтип айттым, выживание. Болбосо иши жүрбөйт. Им жөнөткөн табыш керек. Токмоктон 4-5 автобус келди деп атат эле, Чүйдүн губернатору жөнөттү деп атат эле, эртеменден бери ушундай сөздөр болуп атат. Билдиңиз беле ушундай сөздөр болуп? Сөздөр болуп аткан, топурап дрон чактысы тиги Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында жүргөн, башкасы дагы борбордук аянтта жыйналып атат деген жерлер бар. Муну табыш оңой эле. Камералар бар жерден каерден кирди, кайда жыйналды, шаардын ичи камера. Эгерде ушулардын биринен да көрүнбөсө, анда бүгүнкү бийлик көз жумуп койду. Өзлөрү уюштурган, өзлөрүнүн айыбын өзлөрү жаап атат деп айтсак болот. Мен мына бүткүл дүйнө шайлоонун жыйынтыгын көрдүм. Шайлоо ушундай өттү, шайлоонун жыйынтыгын ушинтип бекитебиз деп атат. Кантип мен эми ошо тиги шайлоо таза өттү деп айта алам. Орусча айтып койсоңуз ушуну эле. Орус тилдүү көрүүчүлөр суранып жатат. Что произошло? Ну, у меня было назначено несколько встреч в Паркатове различными людьми, в том числе оппозиционными деятелями, действующими депутатами, кандидатами. И неожиданно ворвалась большая толпа в масках, люди атлетического телосложения. Они возмутились, почему я вывел людей перед Центральной избирательной комиссией. И сужу тут руковожу им по телефону. Начали, бить. Сильно ударили, да? Ну, старались как можно сильно ударить, но я не терял, тем более духа или тем более сознания. Примерно сколько было? Где-то 70 человек. Ударов был около 10.
10, может быть, еще больше раз ударили. Насильно вывели на улицу, хотели посадить в автобус и увезти в неизвестном направлении. Угрожали, что там разберутся. Их претензии, что мы посмели не согласиться итогами выборов. Они говорят, что пришло их время, что новые люди, мы старое поколение, должны уйти в покой. Они говорят, что им нужно гражданское согласие и мир. Но сами таким бандитским образом устраивают разборки, заставляют людей отрекаться от своей позиции. Итоги еще не подведены. Центральные избирательные комиссии еще долго будут работать. Но для них, для этих бандитов, итог уже известен. Они хотят закрепить итоги выборов не постановлением Центральной избирательной комиссии, а ударами кулаков. Угрозой террором, политическим террором хотят закрепить выгодные им результаты выборов. Я думаю, это сильно подорвало авторитет Садыра Джапарова, сильно подорвал доверие людей к итогам выборов. И если они не будут найдены и наказаны, как недавно людей задержали в попытке государственного переворота. Это и есть попытка госпереворота. Это и есть нападение на государственное устройство, на конституционный устой госустройства. Хотят управлять страной бандитским способом. Вот это и есть захват власти. Не суды, не прокуроры, а не Центральная избирательная комиссия. Оказывается, именно они принимают окончательные решения. Они сами же судьи, сами же исполнители. Вы проходили медицинское обследование? Еще нет, только они украли у меня телефон, может быть, возможно, по заданию своих заказчиков. Ну, заодно забрали мои очки. Я не знаю для чего. Очки нужны для них. Ну, пока везут мне другие очки, я пока еще не пишу заявление. Вы думаете, их найдут? Если не найдут, Знаешь, дело рук Чапарова. это дело рук власти. Запросто их можно найти. Если тапаса, Ну, тапаса был билетин заказывал. канча убакытка чейин болду ушул эме канча убакыт эле бүтүп калды да мисалы сизде 5, может, 10 минут болды. 5-10 мүнөттүн ичинде эле 5-10 минут. Автобусқа киргизе албай калды да сизде ошондо, э? Ну, мен шыққанда элдик кеңештин бир киши келип калды. Саламдашып, мындай респектабельный адам экен. Анан келип, эмне болуп атат деп саламдашып калды. Анан мен МВДданбы деп сураганда эле жанагы бандиттен мени уруп эметип аткан глава. Алар коркуп качып кетишти. А толпа алар чогуу жөн эле келген болуш керек. Алар байке болду деп мени мындай тынчыта башташты да. Главарларын табыш керек. Эми балдар эми мейли ал топурап ээрчип келиптир. Ушул 3-4 главарды табыш керек. Заказчиктерин табыш керек. Рахмат. Болду. Денсаулык сизге.